palina arlang nun thari nunui roleng chinove mula nunui roleng hisu athek na lamapia nga hianin ang event no zui niya amel en hian amagvak lo ti kha asya thein karing social media ato mizo nula kasi nga chuan zui tu followers nga pe kasi mi ani yang hian engine mizo chalai den an ngai lut kan ti chuan ama hi social NGO la ma te engam na se me ma mizo chalai te ta na thei to chwa thin ani thiam na la ba master's degree ni ani ama hi chinga ve na cheng ani apa pu ar ni thanga atu ar zo nun siami ani National Mental Health Program noya ri rola mahar satna chang te puina ko ma hian ambassador ni tin Foundation for Drug Free Mizoram rito ngai te tan bi ka pol din heta hian thei to chwa member poimo tak ani mun shang he bang hian azin so ka tin Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board MSDRBS ta hianin zirtir na petu kasi ngabi all member poimo taka di ka Association for Voluntary Blood Donation tisem petura all bi kan theme yang suka hian member poimo tak ni in ama hi tisen between regular tak tisen between nula chese nula fit ani midang tisen petura fuichin tu ani boka Alzheimer's and Related Disorders Society Artsia yan counselor and med boka Mizoram State AIDS Control Society malag na siyang yan malag na helar tu atale midang tezirtir tu atan man ani atin positive that's umdol na atan na brand din no stigma by mga iti yan ambassador ani boka National Health Mission noya Healthy Lifestyle Ambassador ani med boka ni kaushana yan kaushana ko tama yan rita Junior Department Zirtir tu ani YMA Cultural Committee Member Sanitation and Smartening Committee Member Information and Publicity Committee Member anime boka social work lamat tle ritlo wanga boy na te chalai te ritlo pang swal tu lemi pat mai sia na pang swal na ven na konga malatu poi mota kali angin Mizoram mun shang motivational speech soidura so no ber zing ami ani in ama hi experience yan Mizoram o in India rama male child lefing Hanna Femina Miss India Sambi Som Pakua Khan Mizoram o in Atela Tahian Miss Congeniality title le Miss Talent ni Chabera Han ani tin Mizo Tesima Bollywood film chang pha omchun meichia achang tu ni na din mon chang thei omchun ni me ta ni Amazon Mini TV tele Hotstar series te film chang to atin ya Mizoram film industry film ti chwa pali lai maya achang to film pakhat release tour omme boka tin Indian ram o hian mon shang fe chwa fawa tun na ya fe chwa na dung berli hian Istanbul Turkey India ram parts state the promote na ata even what say ni ama hi India ram atanga nang thuan entir tura thanda zinga mizo kal omskol ani boka in Singapore Convention and Exhibition Center events yama India ram atanga model kal tur than zinga ni kum khan apel fe boka tin nu hi mimal taka comment kan pe thei chu hetiang khapa din hun sang achel nu po hian an veng wai me program lam tourist ro ma ni mo cultural dance mo program so ma ni hian atna rangai lawa he hian na satakin khotang da chanek angai sia atilam thei o me nu noi kan no me